ndabaramukije. Murakoze cyane amakuru yanyu nabakurikiye kandi Mm, nakunze ikiganiro Ego, nge ndi umukongomani murakoze cyane. nge ndi Mm, umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko tuba dukurikirana hafi politike y'u Burundi ko ndi umushakashatsi mu byerekeranye na geopolitique conflit regionaux internationaux kuki Ritabarirwa n'intwaro ibereye etat de droit ngira ngo Andre yabisobanuye mu buryo buhagije ndanamushimira cyane kuba yasobanuye etat de droit cyari cyo. Birababaje cyane kubona umutungo kamere Uburundi bufite ariko Uburundi bukaba ari igihugu gikennye cya mbere ku isi. Vraiment c'est une honte. Uburundi bufite potentialité nyinshi cyane nyinshi yaba mu rwego rw'amabuye y'agaciro nka zahabu iraboneka, hariya za Cibitoke muri Bururi, Kolta irahari, za Kayanza, Casterite irahari ara muri za Kayanza, nickel Burundi habaye exploitation ya nickel kugira ngo ishobora kuba premier producteur au niveau de l'Afrique muri produire nickel. Cobalt hari ibimenyetso byerekana ko cobalt ubu ngubu iboneka mu Burundi. Petrole na gaz, ikawa irahari, icyayi kirahari, manioc irahari, ibishimbo ibiki, hari amazi, hari electricité, amazi ashobora gutanga umuyaga nkuba uko mu Kirundi mu bivuga, ariko birababaje kubona Uburundi ari ikibazo gikomeye cyane mu gihugu gikennye hakiriya, kandi usibye gukena gusa kikaba giteje n'umutekano muke mu karere. Genda bivuga murabizi ko ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu iwacu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo mwararebye ku ma video ukuntu baparticipiye muri épuration ethnique hariya muri Masisi za Nturo za Mushaki, ibintu biri gukorera hara muri ho plateau ya Minembwe n'ahandi tutavuze za viole massif bakoreye abantu hariya za Walungu, Bukavu n'ahandi. Alors kuvuga ati ko nakoze research nyine nkuko umuntu abivuga, Reditabara iharanira ibya etat de droit no kugira ngo habe respect ya constitution no kugira ngo abaturage bagubwe neza, ngira ngo cyari ikintu cyagombye gushyigikirwa n'abarundi bose. Nk'ukuntu mwagiye mubisobanura, ikibazo cy'ubwoko mu Burundi ça ne devrait pas être un problème. Ngira ngo André sans le paraphraser yabivuze neza, kugira ngo havuge ubwoko nuko haba ari indimi zitandukanye. Twebwe muri Kongo twavuga ubwoko kuko hari abaluba, hari abakongo, hari abangala, hari abangwaka, abangwandi, abahema, abatutsi, abahutu, twebwe iwacu birahari. Ariko Burundi nta bwoko buhari kuko yabisobanuye so des communautés, noneho politique l'État ika-instrumentaliza izo communautés à des fins politiques. Ça c'est très dangereux. Kandi nicyo gihugu na Kongo bisigaye muri yo politique dans la sous-région. Mu Bugande abantu bose bitwa Bagande, nubwo hari abatoro, hari abanyoro, hari abanyankore biki. Mu Rwanda ni ndi umunyarwanda, muri Kenya hari amoko menshi ariko umunyakenya umva nk'umunyakenya, n'umurundi ubu ngubu uri mu Bubiligi, uri muri Amerika ntabwo bamwita ngo ni umurundi, il est belge. Je pense que iyo politique yagombye gusimburwa n'indi leta yagombye kubanisa icyo kintu, noneho umutungo kamere w'abarundi ukabenefisia ku barundi bose, kandi ibyo bintu ngira ngo ntago byagombye gukorwa na Reditabara gusa, société civile haguruke, amashyirahamwe ahaguruke. Birababaje kubona na president wenyine aretse kubivuga ngo igihugu ngo kiragenda ngo kizima ngo muzashiduka ngo kitakibaho. Ça c'est le président de la République uhamye wenyine ko igihugu cyagiye. Nese niba president de la République abivuze, ubakara abandi bagikora ngo jalero ngo CNDD-FDD yemere ko yatsinzwe mu buyobozi kandi ikaba yarakoze un coup d'état constitutionnel ku buryo ibyavuguzwe mu masezerano yarusha itabigezeho. Hagombye kuba impinduka. Impamvu rero Reditabara n'abandi bose muhaguruke, ibitoro byarabuze, nta madevize, byo kurya ntabyo, ni president wenyine usigaranye ibyo kurya, ufite amatoni y'amashaza ngo n'ibishimbo n'amasungura n'ibiki, ariko abaturage barapfuye. Muhaguruke rero, iyi potentialité Uburundi bufite buyikapitalize, nuko abarundi bose bagire ubuzima bwiza.
kandi ntibe intambara ya diaspora gusa ahubwo ube n'urugamba à l'intérieur du pays, agatsiko kafashe ubutegetsi kaba ka gisirikari n'abapolitisiye bake bafite inyungu mu gufata abantu bakabateranya kugira ngo bakomeze gutemana, asiga ibintu bihinduke, Uburundi bubone nikele yabyo, kolta yabyo, amashanyarazi aboneke, imihanda iboneke, kugira ngo bizaba byiza. Ariko kuba igihugu nk'Uburundi gifite umutungo kamere kikaba ari cyanyuma ku bihugu bikennye ku isi, ni iby'isoni. Umuntu wese utabirwanya yaba ari guparticipa nawe muri byo mu gushyira igihugu nyine mu buhenebere nk'uko perezida wenyine aherutse kubivuga. Murakoze.